I have trust that faith that together. Yabikiye Mukarere Ese Mukarere hiriwe avugwa iyihe nkuru hajya ukwezi kwa gatandatu no kwindwi twaragwanye ingwano eka sico nagwanye Imana yaragwanye ingwano abarundi batigeze bamenya kandi ari ingwano ikomeye cyane nini ingwano mbi Imana irayigwana je naje sigara ntamari ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya sibyo biriya maze Rwabugira amenya ko abakoroni bageze mu karere maze atuma y'intumwa ngo igende babwire baze abahake maze bajye bamudodera umwenda maze Rwarupyisi we araza n'umujinya mwinshi imbere y'abakame bakama amukubise amaso aramubwira ati guma kure yavuye ikuzimu kuko abazima batajya begerana n'abapfuye iyabikiye mu karere n'iki kivugwa mu karere n'iki kivugwa mu bakuru b'ibihugu runaka bigize akarere dutuyemo Afurika yirabura iburasirazuba bwacu bivugwa iburu abasuhuje cyane ni ibiki bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ese Uganda muraho murakoma iyabikiye mu karere reka tuhere mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Perezida Emile yongeye kumvikana avuga amagambo gashoza ntambara ku gihugu cy'u Rwanda naho M23 AFC yongeye kumvikana yemeza ko itazigera irekura uduce yafashe mbere nka Bukavu ndetse na Goma nk'uko yarekuye Warikare naho Kainerugaba General Muhozi w'ingabo z'igihugu cya Uganda yongeye kumvikana avuga ko bagiye gufata intara ya Kisangani naho Perezida wa Angola yikuye kuba umuhuza mu bibazo byashegeshe umutekano w'igihugu cya Kongo naho Perezida Paul Kagame yagaragaje kugira ngo wirinde ibibazo nk'ibyateye igihugu cya Kongo ari ugufata abaturage bose kimwe maze bakabana mu mahoro izindi nkuru n'izibiteri mu kanya gato kugira ngo tugende tuzicamo imyancoza ya cikuranya kuko imbaturanya ni ukubatura tugenda amakuru yacu yabikiye mu karere reka nze mu kanya tuyakomeze Ndayishimiye Evariste yavuze igihe nasize zamubwiye ku gihugu cy'u Rwanda Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kuvuga amagambo gashoza ntambara ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi ibi byumvikanye ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru BBC avuga ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera inkunga umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cyabo yagize ati Red Tabara nitera igihugu cy'u Burundi burumbura natwe tuzinjira i Kigali dutere mu Rwanda ni bimwe mu byo yavugiye mu kiganiro na BBC uyu Evariste Ndayishimiye yagize ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rubicishije umutwe wa Red Tabara ariko twebwe turababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo natwe Kigali si kure tuzaca Kirundo avuga ko ngo abizi ko u Rwanda rushaka gukoresha inyeshyamba za Red Tabara ngo mu gutera igihugu cyabo yagize ati turabizi ko bashaka gukoresha Red Tabara mu gutera u Burundi nk'uko buriya byagiye bigenda mu minsi yashize murebe urugero nk'uko M23 iri guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bariya ni igihugu cy'u Rwanda iyo M23 bavuga imaze iminsi ihanganye n'ingabo za leta ya Kongo ziri ku butegetsi ukaba uharanira ko abanyekongo bose baba mu gihugu cyabo batekanye amagambo ya Perezida Ndayishimiye ku Rwanda si mashya dore ko ku wa 11 Gashyantare 2025 ubwo yasuraga abaturage bo muri komini Kabugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko inyeshyamba za Red Tabara ati mwebwe mwitwene mugira ubwoba bariya turaziranye mu Bugesera murabizi neza cyane kuva ku ngoma ya Cyami nibigeze batunesha ubu niko se batunesha mubibutse muti izina Kirundo ryavuye uyu mutegetsi kandi yagiye yumvikana ashinja igihugu cy'u Rwanda ufashe umutwe wa Red Tabara ibintu Rwanda bakunda ruhakana nko mu Kuboza 2023 ubwo uyu mutwe wari umaze iminsi ugabye ibitero muri zone ya Gatumba i Bujumbura Ndayishimiye yabyegeze ku gihugu cy'u Rwanda ndetse birangira afunze imipaka yose yo ku butaka ihuza igihugu cy'u Rwanda
Rwanda ndetse n'u Burundi. Perezida Ndayishimiye aravuga aya magambo mu gihe hari icyizere cyo kuzahuka k'umubano hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yaraherutse gutangaza ko abayobozi b'ibihugu byombi bari mu biganiro byo gukemura amakimbirane. Ni ibiganiro byari bimaze iminsi biba. Amakuru Ambasaderi Nduhungirehe yarishije ku rukuta rwe rwa X ati u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza zo guhagarika ubushyamirane no kutumvikana. Mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi muri Mutarama 2024 ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'Ikinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ndayishimiye yumvikanye avuga ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwabo. Naho amakuru yandi yacu yabikiwe mu karere yabikiye mu karere iravuga iti amakuru menshi abari kugenda avugwa hano hanze. Angola yahagaritse kuba umuhuza mu bibazo byashegeshe Kongo. Angola yahagaritse inshingano z'ubuhuza hagati y'impande ziri mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Angola yavuze ko yafashe inshingano z'ubuhuza kuva mu myaka ine ishize, maze ko igeza abagomba kugirana ibiganiro ku ntambwe zishimishije. Yavuze ko yari yabigiyemo ndetse kandi yabyitabiriye ibiha agaciro, ariko ngo hagiye habamo kubura umwe mu bagombaga kuganira nko mu kwezi k'Ukuboza 2024 ndetse no muri Werurwe aho M23 yagombaga kuganira na Demokarasi ya Kongo, yagombaga kuganira nabo. Rero iti ibiganiro by'ejo bundi byasibiye kubera izindi mpamvu zagiye zivuka ku rwego rwa Afurika ndetse no hanze yayo. Perezida Joao Lorenzo wa Angola yaraherutse gutangaza ko agiye guhagarika izo nshingano kugira ngo akore imirimo yindi aherutse guhabwa yo kuba umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Icyakora Angola yavuze ko hamwe n'ibiganiro bya Kongo ishaka kugirana n'u Rwanda ishyigikiye ko Kongo iganira na M23 imbonankubone. Biteganyijwe ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika uzashaka undi mukuru w'igihugu uzakomeza izo nshingano z'ubuhuza. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame aherutse guhura na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo i Doha muri Qatar baganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'iki kiganiro M23 yagaragaje ko ishishikajwe no kuganira na leta ya Kongo ndetse ko irekura umujyi wa Walikale yari imaze gufata. Kongo nayo yavuze ko kubera ibiganiro bya Qatar ihagaritse gushoza intambara kuri M23. Ari u Rwanda ari na Qatar bavuze ko bishimiye iyi ntambwe. Gusa AFC M23 yashyize itangazo hanze ko ivuga ko idashobora kuzarekura ibice yagiye ifata nka Nord Kivu aho bita Igoma ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Gusa yakomeje kugenda ibishyigikira ibiganiro by'ubuhuza. Mu gihe kandi ikomeje kugaragaza ko guverinoma ya Kongo iri gukoresha aka gahenge muri Walikale irasa ku birindiro by'abarwanyi inohereza abandi basirikare bo kuyitera ingabo mu bitugu. Amakuru yacu iyo ni menshi abari kugenda avugwa mu Rwanda ndetse no hanze. Amakuru avugwa mu karere yabikiye mu karere. Umutwe wa M23 waciye amarenga ko udashobora kurekura no gutakaza uduce twa Bukavu ndetse na Goma. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko nubwo ubwumvikane bwa leta ya Kongo bwasabwe n'abakuru b'ibihugu b'u Rwanda ndetse na Kongo mu kurekura uduce tumwe na tumwe yagiye ifata, ngo Kongo bemeye gukura ingabo zabo mu gace ka Walikale, uyu mutwe udashobora kuzakura ingabo zabo mu tundi duce turimo Bukavu ndetse na Goma. Tariki 22 Werurwe 2025 AFC M23 yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kugura abarwanyi muri uyu mujyi wa Walikale ndetse kandi bagatanga agahenge. Icyo gihe basohoye itangazo. Iri huriro ryateguje ingabo za RDC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe ya Wazalendo igenda igaba ibitero ku basivile no ku bindiro babyo. Ndetse kandi umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyuka kuri uyu wa 24 Werurwe yatangaje ko ingabo za leta zigikomeje umugambi wazo wo gukomeza ibitero, bityo icyemezo cyo gukura ingabo muri Walikale kiri kugenda kidindizwa n'ibyo leta iri gukora. Dr Barinda Oscar yemeje ko icyemezo cyo gukura ingabo Walikale koko byafashwe nyuma yaho abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Kongo ahuriye i Doha muri Qatar, kandi ko inama bagiriwe bayubahirije ndetse kandi ko bazakomeza kuyubahiriza. Yagize ati iyo abakuru b'ibihugu yo yatugiriye inama, iyo tubonye ari inama yagirira akamaro abaturage bacu turayikurikiza. Dr Barinda Oscar umuvugizi wungirije w'umutwe wa M23 yatangaje ko nubwo leta yakwemera guhagarika ibitero maze umugambi wo gukura ingabo zabo mu duce twa Bukavu bidashoboka. Yabwiye radio ndetse na televiziyo
10 ati iyo tubivuze kuri Warikare iba ifite umwihariko wayo kuko niho tugeze, ntabwo tugiye gusiga abaturage bacu twakuye mu menyo ya rubamba ngo twongere tubasubize umutekano muti. Oya natwe twaratashye twageze iwacu hari umutekano, abavandimwe bacu baratwakiriye neza, rero nta watekereza ikindi kitari icyo. Dr. Nabarinda rero yabajijwe niba ihuriro M23 AFC rizohereza intumwa iduha muri Katari mu butumire bw'icyo gihugu nk'uko byari byatangajwe n'itangazamakuru, maze arabihakana ko ibyo biganiro bidahari. Yagize ati ibyo ni ibihuha, amakuru avuga ko Katari yagize ishyaka ryo gushaka gukemura ikibazo cy'iyi ntambara. Reka tuve kuri AFC M23 tujye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Haravugwa Jean Muhozi yatangaje ko ingabo ze ziza gufata umujyi wa Kisangani. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni kuri iki cyumweru yatangaje ko ingabo ze zigiye gufata umujyi wa Kisangani cyangwa M23 igahava muri demokarasi ya Kongo. Ramuhozi mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ingabo za Uganda cyangwa M23 zishobora kuba zizaba ziri mu mujyi wa Kisangani mu cyumweru kimwe gusa. Ni ubutumwa bwaje bukurikira ubundi bugira buti nakiriye ubutumwa bwinshi bwa WhatsApp bw'abaturage batuye Kisangani, ejo tuzafata uyu mujyi niba Muzehe Museveni abitwemereye. Ba abaturage ba Kisangani tuje kubabohora, tuje kubakura mu menyo ya rubamba. Aba ni abasirikare b'Imana baje. Kisangani ni umujyi wa kane wa Kongo uzwiho ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, by'umwihariko ukarangwamo n'ibirombe by'amabuye y'agaciro kimwe n'umujyi wa Lubumbashi. Mu gihe M23 cyangwa ingabo za Uganda zaba zinjiye muri aka gace byasubiza inyuma inzira y'ubuhuza ndetse no gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu umutwe wa M23 wamaze gufata ibice binini bya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe mu mpera z'iki cyumweru watangaje ko warikuye umujyi wa Warikare ku mpamvu zo kubahiriza ibiganiro by'amahoro no gufata agahenge. Gusa mu makuru turi kwenda twakira kuri uyu munsi kuri iyi tariki nuko M23 yamaze kwisubiza uyu mujyi wa Warikare kubera ko Kongo yanze kubahiriza igihe cy'agahenge igakomeza kugaba ibitero ku ngabo zabo ndetse no kugumya bahohotera abaturage.